سلاو دم باش بینرن هجا بینرن ایوارا بادینان هیویدار من همی باش و سلامت بن بینرن هکل بیره هوا بدبری حیامه که ما بابتک ترخاند کربو لسر اگرن طلاق و بوچی رجا طلاق زیده بویا هر چند رجا که وصل بردست من نبو که آیا چند زیده ببی لی ما بگشتی بحثا طلاق گر از بوچی بحثا بی بابت که مجبر کو پشتیوی خلقا ما پیشکش کلی درباره بابت طلاق پشتی چند روزا کان وکی بجن خبر گشت من کو مالک جنو سلامک تخواستن جیک و بن آنجی نیاز طلاق هبین جدابون هبین بله پشتی کول بر شاشر نشبین خاره تماشای برنامه ایوار آبادینان کربین و بابت مجل سر طلاق بی و ما بحثوان اگر که هندک شاشی هنه نف خیزان دا چه بنا اگر کشه و کشه بازند بت اگر طلاقه هر دوکا پشتی برنامه خلاص بی بریاردان کو ایدی جیک و نبن و ظلامی دخواز لیبرینش خیزان خوا کربی و پشیمان ببیش طلاق و جنخو برندا بیش بر هندجی از فراستی دما بو من گوتن برنامه تهند کاریگری خواه بی از خوشحال بیم کو مشیا برکا شاشا بادینا سات و برنامه واره بادنان ام وکی بیش هندک باندوری چکن سر هندک خیزانان کو بتا جه خوشحالیه افروکا جی دیسا ام ده السربی بابتی آخرین آنجی بجن شروع بکین بله ام نبجن که بوچی ریجه زده بیه امی بحثا هندک اگر طلاق کین هر وهاجی که مافیا دا خازه طلاق بکد بوچی آرشت گهتا ویکی کو دا خازه طلاق بکن و پشتی طلاق چری دتنو کید بتا قربانی گلمه دابن و بو بی بابتی جی میوانداریا گلب رزویجا رزدار جوتیار طارق زیباری ماف پرور کریا که افرو میوان ایوارا بادینانه که جوتیار گلب خیراتی بو ایوارا بادینانه ممنونم سلامت بن سپاس بو وی درفتی و از پیشکش کری بو کانال بادینان ام پیچکی بحثی طلاق بکن چونکی راستی طلاق ظاهره که یا بربلاف بوی کردستانی بله بربلاف بویا یعنی تازه که بیشن زیده بیا یا تازه طلاق هیا یا بری نهش طلاق هبی بس نتهات بحث کرن يعني تبع ظاهره کرد بله طلاق ابخو طلاق وقت زور ظاهره که نه يعني تو بيجي نوكا پیدا بوی نه نوكا اما تو بيجن رجاوه که چند برز بیا نوکت گل بری نوکا اهم بحثي واجرينك او چه اجرن بنا اجر زياده بونا رجع طلاقه النف مجتمعي ده بين هدف كمالجه مدى هما قوتنا الطلاق يعني مشكله بي وقت تقول في بيفيد بي عيب بي يعني شي مشكله بي وانت بيجي تشاو تبحثا طلاقت كي بوجينا كي ام بو ظلامكي لايرو وكي بيجن دوی سردمیده چید بتن بابتکی وصا عجیب گرتی نمینن که بيجت من دخاز طلاق کرده یا کشه گشت محکمه و بیا طلاق ام بین سرنده که طلاق بخود چیه؟ طلاق آیا جورن طلاق جیهنه؟ بله طلاق لكفابونا جنو ظلامايا و علاقة زوجي او بردام كهات يجريدان بريكا عقدكي اف عقده المحكمة وتي تصديق كرن وقت زواج شد طبعا اف زواجه بو بيك فاجريدانا حياتك مشتركة يا دو كسا او جي جنكا وظلامة بل دبيني بشتي فترة كي البر هندك اسبابا هر اسبابها بيت اسباب زورن دبيني اف كسا ديجانا حالت هندي كو نشن ايدي حياة خو زوجي فكرة بورينن دیپتا اگر هندی اگر یک جدابونا و هر دو کسا و دی آثار نخوش لیچه بن اما هدی و آثار رون کینه و که او چه آثارن که پشتی طلاقه چه حقوق بوجن کت کون و چل سر جنکیا بیتا کرن ام دی بحثی انواع الطلاق کن بگو به ما هی سه نوع طلاق ما هی ما طلاق هي راجعي يا راجعي وما طلاقها هي بائن حالات راجعي ظلام دجرة صيغة طلاقات بيجتن سرجنكي كدجرة بيجتم الطلاق داي في حالتي دا خلال عدة ويدا او شد بخب صفرين تابا بيجنكي يعني بشتي سي هيف بورن
حتی خلال واسه هیوا اوی ظلامی حق هی جارا کادی فیجن کی خوب زفرینیتن اگر هاتو پشیمان بی اگر پشیمان بو من اف وقت بجني فترة العدة اف فترة بو هندي هات يدانان دا ظلام چنكي احتمال ظلام حالته كي نه آسایی دا بید وقتی و تشتيت كاتن طلاق ردتن يجي اف فترة بو هندي دا بتر يعني اف ظلامه هاشخوها بيتا فترة كده بيتشي بيت احتمال حالة عصبية بيتن اف ظلامه دي هست بهندي كاد مثلا كو شعورك دلنك پیدا بيت احتمال پشیمان بيتن اف فترة عده بو هندي دا كو فيجن كي بخب زفرين تبا جارا كادي طبيعي ديشت زفرينتن بيكو هيج اجراءاتك ياسایی انجام بدتن نوعي دي ما هي طلاقه بائن اجا بائن بيتا دو جارا كادي بائن صغرى هي وبائن كبرى هي يا صغرى وقت ما قلتي سي هيفن بشتي حديتوي حتى خلاص بن حقي هي حتى خلال وقت بخو زفرين تبا اگر هاتو واف مدى سرفت شو ظلامي بخو افجن كنا زفران دبا بيرا دا حقوي ساقط بيتن بزفراندنا جنكي باشا واجه هر دخواست كر فياب بزفرين وقت فياب زفرينيتن وكي ما جرادي قلت يا الرجعي دا بيتفي بشي اجراءات قانونية او جارا كدي بكتبها بس فيرادا وقت اف مدى سرفت شو وفيا رغبات عندها بكجارا كدي بخو في جنكي بزفرين تبا او دي اجراءات ياسایی رابط او جارا كدي دوباره مهر کرنا فيجن كيا حسب الاصول المحكمه لازم جارا كدي عقد كدي جريدات ومهركاني واجراءات هر وكي زواج نبوه ما بين ودا دفاع اجراءات ياسایی جارا كدي انجام دادن بس اگر هاتو دي بحثي حالت سيئه كان اوجي طلاق بائنه اگر هاتو ظلامي سجارة جنكا خو صيغه الطلاق يقوته فيرادا افجنكا سر حرام بيت نهائيا ام نشد جارا كدي فيجن كي بخب صفرين تفا دي من تفا تشه او شريك جارا كدي فيجن كي بصفرين تفا حالتي كي ما قلت باجراءات ياسي اگر رجعي بيت حالت دوی ما قلتي دي تشوا بيتن دي پشتي مهرت كتفا واجراءات ياسي كتن حالت السي بائنه او نشد وقت سجارة طلاق دات صيغه الطلاق بيجيت او نشد بصفرين تفا تني استثناء كي هاي حالتك هشت صفرين تفا او جي دبيت افجن كا جارا كادي شيب كتفا وقت شكرفا اف ظلامه بمرت يان طلاق داتن طلاق دات واردو حالت هذا يعني بشتي شيب ظلامه دويت كات اف ظلامه دوي چه بمرت يان طلاق دات دو حالتي جنكي ظلامي حق هاي في جنكي بخب زفرين تبع بس ده بيتم ملاحظات الفيرا بيرناكن يعني احتمال جل حالات النخوش سالفه مساله شيب ظلامي دويت كات مثلا احتمال كابرا يعني تشتكي نخوش شيء بيتم مثلا اف ظلامه او مثلا جنك رابطم كشنا ظلامي خو ان ظلامه که خطا که دانید بو كشنا في ظلامي فيرا ده ابا چنا بيتن يعني اگه ما قصد بيتن اف مرنا يا ظلامه دوي انكي نابيتن اب جنكا وظلامه كيف زفرين شتن يعني شي بجديد كده طلاق بدت ديسب زفر الظلامه شتن بالي حقي هي كوده اگر هات اتفاقي قال ايكي كرم اتفاقي شي بكر وقلتي بو كان رجا دي من طلاق دي دب زفرت بو ظلامه خا افجي محكمه قبيل كده في حالتي قبل نابيتن چونكي او سبب بهات طلاق دان نه درستنه ياسيه فيرا اف ظلام ايكي نشد بخب زفرين تبع ومحكمه بيبحثش كو اتفاقيه دي سجي هاريك جنبت طبعا وجابت مين سر اطراف هردو اطراف عقد زواجه ظلامه وجنكا دبت ايكل فانا اثبات كتن كو حالتك هو صحيح باشا كيما في هذا خزا طلاق بكتن يعني هردوكا دي سال ما في هذا خاص بكن جناج ظلامه وكان جيشين يعني ده خاص بكن بله حتى قريشت جهتك كي يعني راداكي ما سه جورت هي بو جيك فابونا سه آليات ما هي بو جيك فابونا جنو ظلامه يعني جبلي الطلاق التي دي جهه كوش ما هي طلاقه عند حالته ديكو اف حالتش هر اگر جيك فابونينا بس ميني تنسر شنوارت في جيك فابوني سر حقوق تأثير خود كات كاتش ماف مين شنو مينن ما هي طلاق ببحث كر اف طلاقه يدست ظلامي ده طبعا ظلامي حق طلاق جنكي هاي
ما هي يعني حالتك شنك كده يا هطانا هاي بالبهرة. ياساك بينينك لا وشن كان قالك جرى المجتمع ما ده تهتا يعني تهتا بحث كلام بجني جنكي ظلامي خط طلاق ده أفشتنينه مهم. جنك عندك حقوق ديتها عندك راكي ديتها أفجنك راد بيتن كو أفجنو ظلام بين اليك فاكرن بله إيكل وانا مثلا تفريقة تفريقة ما قلت طلاق حقي ظلامي بتنية بله ما تفريقة هي تفريق حقي هم جنكية وهم ظلامية مم. وما هي يا سي خلع أفجي دي حقي جنكية دف أسباب كو بيداد بن أجر بيداد بن حقي هاي بريكا تفريقي وخلعي جني خل في ظلامي خلاص كتن بله. جامي بحث كان كا أسباب تفريقي شنا ويدخل عيشنا اها طلاق دجي هرجن اما في هيك كودا خاز الطلاق وجدا بينيش سلام خوابي كتن بله شو؟ ها دما دا وكي بيجن دا خازي خاطو مرت المحكمة كو من بيتن اجبي ظلامي بما بردان الفيريجني حقي هيدا خاص بكتن بله. بس هركة حقوقي تتا بله. عندك تتا السلطان أو- ان حقوقي تشبو بله. يديتشن بله. الفيري بس تبحث كركو ظلامي حقي بردا طلاقي هي مسألة كوجيك بابينا دماهيكي بله. هر كفتا دماهيكي دس ظلامي ما ده تفريق جي وخلع جي هر جيك فابينا هر كف دس ظلامي ده او جي هر دو نوع عادي جي لا مقولت طلاق دستي ظلامية ظلام طلب طلاقات كات تفريق وخلع جنكشت وتفريق جنكو ظلامشي باشا تشوا كابو ما يعني هر اكي شرح كتشوا بله التفريق ده على تفريق كين كنت شواتشيت بيت شيء إجراءات سياسية لازم منها تفريق بتاكرن عندك أسباب هاي تجنك تظلام أجر أف أسباب پیدا بون حق هيا طلبه جيك فبونه بكن تفريق جيك فبونه مثلا كاتش حالة جنكي حق هيا خود في ظلامي خلاص كتن اگر هاتو مثلا هات ظلامك هات حبس كرن حكمك قضائي سر درچو في حالت ایدا جنكي اگر حكمه 3 سال بي جنكي حقي هاي المحكمة طلبه جدابوني بكت يعني حالت اكيد اگر هاتو ظلامك نشيا رغبات الزوجي بيك بنيتن يعني كبرى كان يدرس بيتن يعقم بيتو اكيد مصطلح قانوني تتاقوتن يعني اگر هاتو ظلامي جناخب جهلا وتشوت خلال 2 سال ده نزفر يابا اف حالت تويتاي اف اسبابات بن اگر ينده انا اگر هاتو حالت اكيدي ظلامي جنكك بخو خواست خلال 2 سال ده اف جنكه نبغاست خلال 2 سال ده نبغاست في حالتی دا اف اسباب ما گوتی اف اگر ما گوتی اگر هبون پیدا بون جنكي حق هبتن طلبه جدابونا خل ظلامي بكت خلع شوانا خلع طبعا همان شروط مرجانة يعني جين بيجن خلع ده بله طبعا خلع حقك يا جنكيه جنك في حقي استعمال كت او جي شوا يعني جنك دي طلبة جدابونا خل ظلامي كت دي تنازلي دست برداري همي حقوقات خو بيت في سبيل داكول في ظلامي بيت جدا كرن يعني حالة الديدا وكي حالة ما بحث كيري طلاق ده وتفريق ده وقت تشيد بن حقوق فيجنكي هميناتشن يعني نسبة مهري نسبة أساس الزوجية أو مال بوت يدانان بوجنكي من تبع و حالت دا حقوق جنكي هميناتشن بس خلعي دا جنك تنازل الفهمي حقوق خود كات دا كل ظلامي خلاص ببيت باش ام دي فيديو پیوندید بینه را ورگرم زانم بینه رت مده چا بشار بن گلمه وانچه نيرين هي لسر بابته ما باب سامان گلمه فرمو الو ابرا باش بید يواري باش سر چوا دست خوشی برنامه تد کم خوشکار سام گلک سپاس بارزی خیرات نام میوانه تا زور دور بری جدی کم بله هر صاحبي فيلم سيبسي تنكر رصتها بالبيجن بله كرمك بسرمنا إيكي بوما مستعد برئيس
از طلاق ها بگاه زیده بیتنه بردان از که مرگره به تکنم جا بگاه نفمده پیدا بی یا دیگه از که من عمره که چیک جنیت این شیب کرد از که من اگر جبه چنده و سراسه بو ما مستازور برز اگر یک جلویجتر هر سه طلاقه می کفتی بن عرید کبن آن نه هکر چه حالت که دبشتین که باب سامانی؟ بله؟ هکر چه حالت که دبشانی عصبی تورای چه؟ عفوا گلک میازی بینن عصبی بیش حوالا کی و آنشولا کی و یکوتی هست طلاقه میکردیم پیشین افشوله او پیاختی آن او طلاقه هاویتیم افشوله من چنه بیانن بله وقت سوند طلاقت خون بله ایجا دیدیم هست طلاقه میکردیم من اره افرسه که بوتنه از موتنان نه باش گهشت پیامده باب سامانی دست خوش که بیوار کرم که استادان چانی باشه سرچاوا زور سپاس باشی خیراتونم سپاس بودن خیراتونم میوانی داشتم بله زور سپاس خب سبارت سیروا سیره که با سیده هایی بله از خیزان دارم و تقریبا نزدیکی 10 جمع طلاق طابعی من گویی از ایلاجی نکاتی دینم یعنی فرد چکت خورا و من حطانو گنه یا من طلاق جی طابعی آیا بزید ببانم که طلاق کبن یا نه تبو چی طلاق آبت نه؟ یعنی که جواب عصبی دیم یوال موتی طلاق طابعی که از دمه بله عصبی دمی بله باش گهش کل بیوار زور سپاس بودجی که جمال ایوار باش ایواری باش سرچاوا زوستا جانترین سلام و رزب تبا کادر و کارمندیم با دینان ساد گلک سپاس سلام ایشالله خیرات نامهوانی تدکم راستی دست خوشی رو تدکم هر ساق بی ممنون راستی بابده که گرنگ از چابه کمراجی که پی تیوی همی یک بیجن بارا تی بگیدن از بینم اوروی که شد طلاقه بس نظانم که اوروی که قانون آمه مثلا که ببینی که ما مستید آین افریقا چیز کرم بکن و که مثلا سیخه کرن ها مثلا کابره که دو جنگا خوب برده و پیش اینگه اخی طلاق دا یاده که دیویا زبرین تا هنگی بیجن اجا اپشته چی بوی بس مرونر بیجی فلان کد تنید بیجی چی بیا چکی اپشته ریزنه را بو کابره گویی هم دیچه لیکن اویجن که جاره که دا بو کابره زبریدن رابن بیجن دیدین ایکی على اساس جیمان گویی کابره خشیمه وقتی دا کابره ایدی کابره گویی موجه کابو مای چند روژا قانون آنه اینا هندی هاتنی کابره گویی وقتی تا خلاص وقتی سیخه کرنه که وقتی بیشن جمهوریت الاسلامی ایران علی گویی برالو و یا دائما ایدی انا زفرینن ایدی اجا بیشن بهنده بیشن اری باشه او تشتیوان بیتن قانون آوان یا مجویتی وانه یا اگه کابره حسنا کرد ایدی مثلا کابره که گویی از بیشن که برناده ایدی وقتی نبرده طلاق ندادن دیچا بو کابره ایدی زفریدن هنده کشوانا پوسای چی بود حسکم وی بابتی روم دیدن بله گشت باشه زور سپاس کاک جمالش آمیدید گرمه بیدست خوش کاک جوتیار باب سامانی بحثا كوش اگرن ركي بيجن نزيد بينا رجع طلاقي او كوش عمرك بتشيك ده يا زيش زواجت كان هرواجي بحثا عندي كيركو اي كي مثلا بيجي هرس طلاقت من كاتبين اگر هو صانبتن وقتين بيجن الصين دك طلاقت خون بو من عوليكو برسبب ده باشه من سر اگر زي بتشيك شي كرني عن جيزي جنبينن بله طبعا هنديك طلاقة لازمه كابراي إرادة هبيت أفكاسي طلاقة تابجتن لازمه إرادة هبيت إرادة ده شوا هبيتن حالات عصبيات ده حالات كو ظلامي هالخونه بيت أكيد بجني حالات استكرانية ده ان حالات مثلا كابرات برمرنه ده بيت أف حالات توصد غير إرادينه وقت طلاقات تابجت أف طلاقة ناكبن طبعا يعني طلاق بكسينا كيف تطلق أفكاسة ما قوتيتا طلاق بينو كبد حالات عصبيتها ناكبت حالات سكنية أو كسنا عصبي كنت سين دي بيتخد مثلا بيشترس طلاقت من كذبت أفتشتك أنا هو صابتا أبا هيومك
برینو که یعنی دوی گلک کسا که دا گلی بی یعنی گلک تشکی نورمال بیاتی طلاق خاص صندوق خار و گلک تشکی ندارد اگر کده عمد صح اوی دمی وقت قانون آن وقت شریعت دی چا برای خود تیزا عمد صح كيني اگر اف کسی مقصد بيت يعني كو چند رغبته في الطلاق هيا طلاق دي كبت اگر رغبته في صار طلاق بيت اما اگر الحالات كربه بكتن اف طلاق نا كبتن هم درس علاقه زوجی باشه دیسا هم ده بابا محمدی بگیریم من پیوندی تین دیسا باشه من برسوا کاکویواری جمالی دن بابا محمدی کرم که چوانی باشی سرچاوا زور سپاس هم دست خوشی برنامه وقت گین گلک سپاس باشه اوه نسبت خدمت دا اوه چه دیفایش آبرت تتجرل دنگی تا گلک کم کت کاک محمد دنگی تا نه تمام نزاتو چد بیجی بیجم اوه چه دیفایش جلای آبرت و تتجرل دفاعش افراد تذكرني بله بو چه دفاعش ظلام جنایت اجلن علی بو چه ظلام بخوش مثلا دو جن هابن یا سه جن هابن حتی چهارجی شون تنکو خدون ده باشه بو حکمت رئیس گره او محکمه او حکمت بو چه رئیس گره افراد کو بله مسیطر است ظلام بله وانوی که مثلا ظلام دو جن بینیدن باشه کاک محمد کاک محمد پس یاره که بو چی ظلام دکته دو جن و سه جن و چار جن؟ یه های شونه های ظلام شونه های دو جن ری بابا سه جن ری بابا اوه هیجه تکه بگوه مطلق انا بخاری ما کردستان ادا اره بو چه سر مافیا افلاتی یه بربالا بس مافیا ظلامی یه بربالا فینه که حالی که ظلامی بهتر گرن باشه زور سپاس و پیوندیاته کاک نظیری دیارگرن فرمو ایوار باش ایواری باش سرچاوا چاوانی باشی گلک سپاس ساقبی دست خوشی تلقین کارتا سرکت بین شما گلک سپاس برایزی خیراتنا ملوان تجلیم هر ساقبی بسیارا ما وکو برادرک ما کو او جنافو على جنوی بسجدر و طلبایی چه که بخارج بشتن و وین چون از در چوی چو طلبی چه نکرو مالوی دیو نظری و حتی سال سبا چون که بوی چاوتی تا بردانه دراسته و چه حواقع جنیب سر هنه و چاو بزنه مزیده که زحمت در ما یعنی ظلامه هیله چه خارج؟ نه جنک چوی خارج جنک ها چوی خارج بله چند ساله؟ على اساس چوی معاملهایی که صحب بکد او پشت اینگی اما مالویره نه تندی جابه بورد کرد نه تو مو اوه 8 ساله 8 سال؟ 8 سال بله ویجا کجا چاو بکد بیانه آن دلوی راست چاوت بردانه چاوت طلاقان که زحمت نبود مجالو بله گشت باشه الهیویا برسی به کاک نظیر دست خوش بوده جی کاک رزگار گرمه فرمو ایواری باش سرچوا راتنو میونه تبیم هر ساقبی بله اگر سفارت بابتراج بروستازین ببین اگر انصح کینا جیون و دویک بابن مات کابندو یعنی برای 20 سالتون دبین اوریجینون جلس کندو و دم اف کچه دبیجن دو بین سالونی یعنی نادید اگود نادید مثال نیو اوریجینون جلس کندو بله اگر انصح کینا جنجنو که یعنی سدامینو که اگود بینن دلیب حضقو اگود حال بجرن بله نمیخوبن دبینی يعني اوريشيتو جان مازن بله واجان ساكن يعني بو حيوانات بلسان لك اذا ما خش بسهم كاسا كهيش نشوني خود درس ناكري نشوني خود درس ناكري بو اجر يجابونوان بله ابا كسيدو شلون بلي ابا كسيدو تشوف عليه يعني مو شيء بوصله بله مو نفس زور سپاس بوده کاک رزگار دست خوش بله ده کاک علی جوار گرم فرمو کاک علی علی دمی باش بچانم برا باشم سرچاوا زور سپاس باشی خیش کاسه ها بله بخیرات نام مهوانی دست گلک سپاس برایزی تو باش کاک علی الحمدلله خیش کاسه باشی الحمدلله خیش کاسه نجده خسیارتین بله دستورم نایی که من هفجین یا بکینای بله
والصالة كوكو. بله سر خیره بد. خودش تارزی من هجیم پیکینا و حالا دیگه زارک جدای نه زارک جدای ما هاتی دنیای و از گله نصیحت مش أوجينا خطيرن مجالا نصيحات كتيرن ومجالا خالتي جديكن أو خالتي خضر سنات كتيرن ونكيا بيا سبب لانه بردانه وزارو كي خرجنا كي دفن مني نعمار أوجي المالا ديكا خوانا و از قالك هزمك ومحاولة ممكن نعطى تسات شركة وجو كستيدا بو سيارمنا يكي تشد بجد سيارمنا دويجك يعني نوكا هيجيك ببينا بإجاري تو خزانة خوا؟ نوكا دينا أبروتشينا محكمة قد منها راح تتشرج كيف خلاص بمشي زارو خدي تعالى هدوي يا كسر دنياي كنت تشتي تشرج دين دينا محكمة تشتاق بدي أساس وهي أم وتدفي تو خزانة خوا بزفري نيبه؟ لا من نابت شو كنت ظاني خش بس من جلق من حد للجنة طب باش هزر خود هندي ذاكري يكاك علي بله نها وزاروك كيف بيجي هاي يعني تو دفيت باش هزر خاب يكاك علي الست من نابت من جلق محاولة كده غير قناتهم من جلق يا مصر خالتي جديدا ويا خالتي درسنا كده ستة وحتى انه طبعا زارك منها وبعد ديكا مش خدان كتريكا والدسنا وابيا مالا ديكا خاص وجاكا يدارم كتري ديبو مش هي برامشينا محكمة راس تقولها راح هذا في تشرج جديد جاء كاس شبكم وشناكم وبسيار فيوني من نابل ستو فرادنا مهواناتكم قالك سباس برسبان بله كاك علي زور سباس بيوندتا بله ما براستي كيشات إشلا نجهت ويراديكو بإجاري هنجيك فببنو وكيشا بيتا تشارة سركرين بليكاك جوتيار عم بحثا كيف كان دمي عصبي بيتا قو طلاقي وينا كفت أفهر بسبب بوكاك بيواري كبوك بيواري بحثا عندي كر قال جرى وقت عصبي بن طلاق وش طلاقي بيجمي أبايا باوا جينا كردا دجال جربي أخنيت كان هيك عصبي بنش دستان داينة بجم تشكي دينينا ديارة بس في تشكي هيكو بيت بيجن كجمال شامدية جازن داشن تذكر رادرا كي بحسي بحالة تذكره وحالة مثلا بشكاتي نه بحثاوي كي كيركو ايكيج نخوي برداي وقت ما بحث كده دسبكي بردانا كو سي هيبه مدت بو عداية وقت بيشد هكال فيا باشي ما بيجنا خو بينتبه او مدى خلاص بي ايدي نشد بينتن حسب بله لازمي لا عقده كادي بتاجير بيجد اكل كبرى كي بيجو مهر كيركو على صصده بيجني بعقلها بلكي برده تبع بدي بكتن بس اوي ظلامي قلت ويداي منو اسنا بردم في دمي بيشتم دي تشكتن طبعا وقت عقد زواج تاجيردان عقد زواج سر تشتكي فارق نهاية تاجيردان يعني عقد زواج ايجاب وقبول دو كسا درد كفن يعني رغبات دو كسانه حتى عقد زواجك تاجيردان وقت فيجن كي شب ظلام دي كري رغبات اخوه شب كري في ظلامش بدل خو بخو اینای اونجا وقت حالت هکرد ویتن اكل فاجنو ظلما حقي هاي جارا كدي اجا طلبه لك فابونه بكن يعني الشخص سي دورت في مساله دانيه جارا كواتي يعني مشي بشن حقي ظلامي ماني مهر كيروي ايناتي ونو برد خزانه خوب بو ظلام يعني ديكو بري برداي حق نيه جيانا زوجيه بردام بله بابا محمد يجي دفاعش ظلامنا تكرنو دفاع جنات تكرنو حكومت ناهل تنكو جنا 2 و 3 و 4 بينه تن قناعته وياك که هر کسی که جان هيا چه شیان هيا یانجی پارکی زده هيا یانجی هر بابا دکی يعني دفيتن يتر جناية 2 و 3 و 4 بينه تن دیاسا شد بجد بابا يكه طبعا هرچند من بحثابي بابتي كريا ورخ نجد ما قلتني بله جبركو ياسا بدأن بحث بكين قال جرا
اگر امچین حقیقت یعنی دیف قانونه و شریعتی چونکه قانون نه دیره شریعتی حتی حدا که یا شریعتی هات یا ولگرتن دویردا یعنی جن اینانا به اسباب جن اینانا که د راستی د مشاکل درس بن جن اینانا مقصد ما جن اینانا دویه یا سه و دیف شریعتی حتی جن اینانا چاره حلال کری دویردا لازمه اسبابت خواه بن اسباب مقنع بن بو محكمة عطا قناعتي ببينيتن ولازمه مثلا اكل اسباب احتمال كابرايت فيتن من دال هبن يعني بتجيك هبن في خزانه ومالك بابدان ببيتن في حالتي ده اگر ديار بو كو فيجن كي بتجيك نوب نهائيا او جي بشتي تقرير الطبي درد كفن كو فيجن كي نهائيا بتجيك نوبن اف ظلامه جنكي بينيتن اما اگر ظلامي مالاوي مالا قبريكو بيك بيت يا مرتب بيتن و هر گاوا میوانک بوده ریکوپک و مال چه اگر نبن چه اگر نبن از گلوی زواج نیم راستی بله حسب قیاسایش نی در کتیکو او وزنداشت که با محمدی او کو بتر امضا جنا یکم بشن سر بتن چه بچی کبن و بچی جنا بتو هر اگر که بت هر فدیسا او بت رازمندی سر جنا دوی طبعا امضا بکتن رازمندی بله طبعا وکی ما دیار کری لازم موافقه جنكي هبيتن في حالتي دا اگر موافقه نبيت والسر موافقه جنكيش محكمه عندك اجراءات خوي ديت كاتن عندك اجراءات يد قانوني تنكرن حتى درس بيتن اف كسا جنكي كاتبينيت مثلا دي هتا لجنه كتا تشکیل کردن د سردانا مالا وی کزیتا کردن د تقدیر مالیت وی کزیتا کردن که چند شیانت خدان کرنا جنه که دو جنه و سه جنه هنه يعني احتمالا كابراج البطالية دي رابط طلبة دو جناكات و سه جناكات فيرادا هم خزانة عوليكو بيكينا دي تشي أزماتا بيت و هم خزانة دوش بس حالتا كي دي جالك نخوش انك جارات شد بيت احتمالا قانون ريك يعني إجراءات جالك بزحمت كري هذا كابرا بخو جنا دوي بينيت عندك جارة حالت نخوش لي شد بيت في سبيل هندي دا كو ظلام جنكا كادي بخو بينيت يعني احتمال قانون يا ريكي نادت كو بخوبينيت او دي رابطن جنگا خوي كي طلاق داتن داكو بجهتا كسا كادي او كسا بيتن حياته زوجي بيك بينيت افجي براستي كيشا يعني بله. هل بدي في قانونش برهندي هاتيه ديناتن وما اشكال هاي بيقو بما اشكال هاي مثلا نسبه قانون اتحادي وقانون اقليمي چونکه هر دو که راستی تناقض تیکن هر دو قانون ولديش قانون امر بچنه نكفي قوي الحكومه المركزي طبعا ما قانون اخوها هي قانون اخوها احوال شخصي ما هي هم سربتشين الاقليمي نوبتن كبرى تعدد الزوجات هبيت يعني بتجناك بينيت الديف حكومه مركزي درست كبرى حتى تشارجنا بينيتن يعني الفيرادا تا اشكالك تشيد بيتن كو جالك ورا خد جاينا يعني بيجو بالكردستان جالك زواج تتاكرن ناشتا محكمه كا مثلا يا كردستاني ماركتن دوكو چه اشكالات چه اجراءات قانوني قال في شخصي نه نكرن وجدمه كو اف شخصا چيتن حكومتك دادگاه كي مارد كتن الحكومه المركزي وقت عقد زواج اینا طبعا اف عقد زواج حجيه لسر محكمه كردستان جامعه چونكي هر قانون و هر قرار که در چیت هر حکم که در چیتن عقد زواج ایکل و اوایا يعني حجيه لسر همي محكمه كردستان جي ورادا نشت اجراءاتها قانونيه يا بكم قال ما فيش كلام اما جنب تارككم بجم امريكا كي نيش ظلام مدن كوجنا دوينن بس بينا رم ديتنا انا براكي بوشي بشتي ورن انا بريد برنامج دين ايفارا بدنا برچافکرنا گرنگترین جهو دورن شینواری برنامه شینوارین کردستانه همی هفتیان دلوانده من دیارکری هیتا پیشکش کرن یارم چون
دکوین دا لگوندان چاو شفبیری دهات نگیران و دوان شفبیریان دا چه دهات نگوتن برنامه شفبیریان گوندان همی هفتیان دلوان دمین دیارکری هیتا پیشکش کرن دوباره سلام بینارن دلال بینارن ایوار آبادینان ام گل هوا بردوامن و بابت مجیل سر طلاق و جورن طلاقنا و هر وها میوان می برزجی جوتیار طارق زیباری ما پرور افرو میوان ایوار آبادینانه ام دین سر برسبا کاک نظیرش کو زاخو پیوندی مفکر بی درباره کو بجنه که چوی خارج بجن و 8 ساله که جوتیار یه چوی و نزوریه و على اساس بو هندی چوبی که ظلام خو و کشت بویره بلی ظلام جنه و کشایه و نهات یه وجی اوه چه بده ظلام نو که داخل طلاق بکتن اوی بحث نگر که جی ظلامه حس کرد وجه جدا بد یا نه بلی 8 سال جی دیاره اگر که کوش نهات یه و یا جیبو چی نو کشایه بله طبعا نسبة في بسيارات يكرن راستي يعني ظلامي دفيردا ظلام خدان حقت في مسألة دا يعني ظلامي حقي هاي دفيردا طلبة تفريق بكت قال جنكا خو طلبة جيك جدابون بكت چونكي بتر تتا ديار كرن هر سال يعني نفترة كيما يعني حلا هاي واكيد بجن واكيد تقول اگر بيت السحب كرن افضلامه شوي معاملات توي شي كان عطا بيت السحب كرن او جبشتا درفه ولاتي 8 سال جالك فتره كازوره و اگر نه مقصد بيت اف شنو بو درفه او جن چه جارا كدي بزفري تبع ما دام هر معاملات تو ندرست و نادرس بن اف جنكا بلا بزفري تبع جارا كدي بزفري تف لالي ظلامه خو فيرادا ديمين تبع چتا که حقیقه بو ظلامی او چتا محکمه و طلبا جیگ جدا بینا خوب کد گل بشن کی بله اش دیر لوکیجی که کرازگاری بحثا اگرین وقتی برده هنده ریجا طلاق زدنه بید بشه مسکن جانا دی بابت خو و گلک جین اشوانا ندیف حزا خوشید کردن یعنی جن جید اینان تدید آن دا دی باب وان بینن آن دا میوانیه که یعنی جای که دا بین دا بجن دا جان هفجینه بکنه بله نوها بجن نها بتر قررت کچید بین تو بتر سر رغبت و حزوانه او موافقتت کن حتی مال باتوان کیم کس هنه هر دیسا هشتایت ماین کو مال باتوانا جانوان دست نشان کلی یا کیم بی گلک بله اوی بحثا هنده کرد که هنده که هشتات نشانیه دانه و رجعت جهتا جدابینه بونمونه اگر ها تو کسی که هیچت نشانیه ده معاملات خو خلاص کربن یعنی گری بس خوش چه کربتن و ناسنامه خوش گوری بتن و مهر کرنا که درست چه بی بتن بله هیچ نهاد بد و گواسن نشانیه دبن اوه چابن همان حقوقتون و کی طلاق نیانجی جدابینه که یعنی فرق که بینه ده بله اگر ام مقارنه بکن نوکا دوی سردمه ام تداجین سردمه پیشکفتنی و تکنولوژیای طبعا تکنولوژیا پیشکفتن جی هم باشی خواه های هم پیشکفتنا ملتانه و هم يعني سلبيات خويتاي خرابيات خويتاي ده خرابي جلي پیدا بن و جا اكل وان اگرت في تکنولوژیا درست بي زدبونا رجا في طلاقيه يعني بتر جاوه خلق کی هاتیه وکرم بتر خلق زانید که هر یک زانیتن که حقوق تویچنه واجبات تویچنه برانبر و جاب نسبت سوالاته از باش نسبتي أبا كاك رزقاري بحثت كاركوتي بري نهم مثلا دا جانا كستس نشان نوكا كتشكرت نوكا اللي في حزخو جانا هفجيني نسبة حقوقها كير عمدي بحثي حقوقها كين وبس أجر مثلا أكيد نشاني دم بنو مناي بحثا جنجت نوكا كت نشاني دنا وجيك فدبن وأجر أو أبد نشاني دا كونو ها جيك فدبينو جيك تشومباش بلي هندك كت نشاني دا زيكا معاملة صوتشت كان يعني زيارة يذكرين مهر كريا المحكمة أجا مهر كر معناه جري بس هاد جري دان جري بس هر وكيا زواج يا مادي فرقة يا شو جواز بنا وجواز بهرا وجري بس يا كودي تجري دان بانا كواته هميت شكل جري بس ده عقد هاد دس نشان كرن فيدمي أفاجيك شون باش بس للنشانية ده هيش تاوي خزانة خون نفجواز ده دي حقوق دفانا شابن طبعا اول جرمه هي حالتك اكيد بجني خطواتك اكل خطوات الزواج بجني خطوبه يعني مجرد
مهرکرنا که دست پیکیه بله بيكو افرغباتا بتشتت جانب يا سعيدة يعني بيكو بيتا تسجيل كرن المحكمة وعقد زواجك بدر بتشتن اف خطبانه اگر هات في حالتي دا اف جنو ظلامة جيك فابون دفيرا دا چه عقد نهاد نگیردان باعتبار چه آثارت خویت قانونی درست ناکدن سر به مسئله دمینید الحالته که اگر هاتو دي سحكيني ضررك بطرفك كيف بيت احتمال الجنك يان ظلام دي بشتي مثلا ضرر بسمعته مجهشتي فيرادا ديف بالنسبه ضرر ديف بالنسبه تقصيرات يكرن اكل طرفات شيتن الطرف دي طلبه تحويزه في مساله بكتن اما هم دي تشين حالات جديده اگر هاتو عقد زواج هاتا تسجيل كرن المحكمه واجراءات السياسيه هات نكرن في دميدا اگر هاتو طلاق چبو طلاق دي جنكاكا نيفا كمهري بو كافيتن نيفا كمهري او مهراديا ماي دي جراكو دي بظلامية زفران نفا هذا حالات دوه اگر هم چون اجراءات یا سعید از پیکر عقد زواج هاتا گیردان و پشتینگی اف جنکه هاتا بگاستن و دخول چه بی ما بین جنک و ظلاما دویردا مهره هاتی دست نشان کرن عقد دا اف مهره دی بو جنکه بینید بس اگر حالت طلاقی هم بحث کن اما اگر همچین حالت تفریقه دی هم سحکین نسبت تقصیر ظلامی و جنکه که چنده اگر هاتو مثلا بری وگوی زیتن و پشتی وگوی زیتن اگر هاتو بری وگوی زیتن بری دخول چه بیتن اگر سبب کل ظلامی بیتن ده چه لیتن نیوک مهره ده بو چید اگر پشتی دخول چه بیو هاتا وگو هستن ده همه چید اگر هاتو سبب کل تقصیر کل جنکه بیتن اف مهراهن همی ده ساقط بیتو اگر والگرجی بیت جارکا دیده همی بو ظلامی ازفرین تفا بله امین سر یا کاک علی سیمینی پیوندی مرکی براستی من پینا خوش بی و سی بدارم دخواستش کاک علی کم جارک دی پیدا چونه بخ جانا خودا بکتنو او تشتین کو پیش چابت وی خزاناوی خلطت که چید بتن جاره سری بوها بلکی تمنه که بچیده بت پشتی چند سالک دی او خوشی خود چه کتن کد بیشت جنا من هنده خلطی هبین دیمت گوته خراس نت کرده و وگاوه تنه سالک جانا هفجینی پیکیناتی و خود زارو که کشی داینا وانا و نهجی جنك المال خوا وزاروجي المال بابي كوركيا و بيشتن محكمة قدي تشروجي ديوار نفا يعني زاروج بويا زاروجي بيا بله خالد يعني تازه احتمالات تازه تازه بجمع خود داي كنتي تشروج ديارة تشروجيا دايكاوية يعني تشروج بيجي قاقتيا يعني لازم ام صحكينا زواجي وك حياتك يا مستقر ويا مستمر يعني اگر اساس الزواج اساسك باش بيتن از باورم و اختيارك باش بيتن از باورم جيانك باش دي بريباتشيت اما دمين تنسر هندك كسا احتمال اختيارك غلط بيت ان عمرك بچيك دا اف زواجات بتگیردن وقتی مازن بیتن هندک افکار دی بوچید بن هندک طموحات دی بوچید بن اول بتاگر جيك جدا بونه اما بالنسبه بچيكي طبعا بچيك بو دايكد من تفا حالته وقت اف دايكو بابلك تنا جدا كرن اف بچيكا ايك الحقوق دايكي اوكو في بچيكي بخدان كد چونكي راستي او پروردا دايك دتا بچيكي راستي نك بابي اف شتي گلك بزحمت كوتر بچيكي صاوا برنا مالا بابي مالا كركي بمحكمه هيش بمحكمه بريار نداك اكيد اذا ام دمينيت بچيك ديف قانوني ديف ياسا بچيك ايك الحقوق الجنكيه بچيك خدان كات حتى چه عمر حتى عمري 18 سالي تمام كاتن اف بچيكا دل بن پروردا دايكي دابيت وقت اف عمره تمام كر عمري 18 سالي تمام كر بچيك خو برغبته خو دي اختيار ديتا محكمه اختياره ايك الفا اطرافه كات او جداي كوبابتوينا او دي بخو ايك اختيار كات كده هل دف دايكا خو مينيت يان دي چتا دبابه خو بله دو پیوندی دی جمعین اما وان هر دو پیوندی جوار گرن کاک نوزاد الگلمه فرمو کاک نوزاد گلمه نمایه بابه آرگاز شیل گلمه اما یا ابدنی باش دم باش سر چوا
بخیر هاتنا میوانی ود کن گلک سپاس سبارت بابتی و ما بسیط اختیاره تاین بله اب خو نوزاد ایکی باب راکشی بگورم باب خلت نامت بله نوزاد نوزاد بله کاک نوزاد زخم بله یاش ما بتون کلمه نمایی بله کاک نوزاد نه از سبارت بابتی و بسیاره نیا دستی یعنی قانون نیتهرین دل قانون مرکزی بله انتیک و گریداینه اول یعنی چه قانون درکت یاری نوکه تطریه خلقیرنه یه زواجت کن یه چه نوان دورت بقیایی و کومی سلیت ای بیر باندرکا زواج بکینی نوتین سبارت اول ایک بسیار اگر جنا دوی بینن کاک نوزاد بله اگر جنا دوی بینن بله و بسیار دوی جد یعنی بیجن قدخه جنا دوی بینن باشه اف ریشه که زورا پنابرین سوریه نوکر ناف باجرین مدانه فتریا خلق نوان پنابران نهر دیگن اوان جلو سرویس چندیه که یعنی دشین اوان دبری وقت یای ریشه گلک از زور الدفنه ده یعنی ریشه جنال عراقی خوزانن دو جاره فترش یا ظلامه حکومت هرم یعنی اف بریاره داید دوید اف تشتنه نمینه حسکن یعنی نمینه فتریا کچه یعنی چون برای 3 سالی 6 سالیه بشونه و آریشک آمازونه یعنی چه دولت آمانیتا چونکه املته که یعنی جواگه که اسلامیه دیو شریعت چارشن یعنی درسته باش و بسیار استیج یعنی همی دمادت بیشن آفرد بلی ما هر نوگه سردانا دادگاه نبگه حتی ایک دیتا مهار کرن بیشن دید حضویانه دا 4 تینه بردانه اوج آریشک یعنی بر بالا و نوگه سرانسری کردستان همیه بله و دوباره بخیر هاتنا مهمان وقت کنو و گلک سپاس زور سپاس که نوزاد باب ارگش گلمه مایه بله خوش کسام کرم که ایوار باش بیتن ایواری باش سرچوا دست خوشی لوت کمو خیراتنا میوانه و زور برس کم ساغ بی خوش کسام من دو بسیار جناب زیباری هین اگر بشتن برسوا مبدتن دم هبیتن بله فرمو یا ایکی سر آسی هرسی پارزگین هری ما کردستان دوک و هفلیرو و تلیمانی رجا طلقدان کش پارزگی زیده تره و کش کم تره و اگرتوی چنه و یاد ویجی مثلا زاروک جناب مفتروری بحث جیکر اگر زاروک کر بیتن و دیف دایکی چو خاص دیف خاص یاوی دیف دایکا خود چو هر وقت اب کرا وقت تیتر مثلا جنه بخود خازیتن حق وی با بیهای مصرف به ضوابط خرک مثلا با به خوب خازیتن وکو یا ساقش کاسام از بارم پسرت من انتگاشتم قشکاسام بله انتگاشتم دست خوشی هوات کمو دوباره سرکفنی باید قازم و دم باش گلک سپاس برای زی باب ارگشی همام دش بسیارت باب ارگشی دست بکنش که دم مجی برف دمایی که چه دام بگهن برسوام بدین کیش پارزگاه زدتر رجا طلاقه اره یکی بیجن او داتا که دفته من بزانن باریت بیت چه داتا دف منینه که هم بزانین رجا الکی پارزگاه پترال پارزگاه هادی اما عم بحث کن يعني همي اقليم يعني همي كردستان افريجا يا برف زوربونه چی يعني سال بساله اف نسبه و سرد كبيت بله هرچند دوی بحثا اگر نویجی گرند بله اگر توی دیگر درج بن که باب ارگشی بله امی بسیارتا دوی برسفدن کو اگر کرک کتب دفدکن کو تگوت حتی 18 سالی دی دفدک خوبتن و اگر هاتو دفدک خو مازن بیبتو و جنه بینتن حقوق بابی کف تسر بابی کو بابی مصرف جن اینا نای بدتن یعنی حقوق حتی چند سالی سر بابیه وقت اف جنو ظلامه جيك فات بن طبعا هم نفقه تكفيتا سر ظلامي بودايكي هم بو وامتشيكا بس دي صح كاني كو حتى چه وقت نفقه سر ظلامي يا ملزمه بالنسبه جنكي هنديت عدد خدايا اف نفقه سر ظلامي يا ملزمه دتا جنكي وبنسبه بجيكي حتى بجيكي بتا 18 سال نفقه و حضانه و پرورده کرناوی مصروفات توی سر ظلامینه سر بابینه بله اما اگر هاتو 18 سالیه بتر بو و هم چو براخ دایگاه خود چو یعنی دایگاه خود اختیار کرد
فيرادا أفنا فقط سر ظلامي راد بنو سر نامين يعني نسبت وكي قلت اگر جيانا خزاني بكينا او اگر ظلام ابخو يعني وكاري كار تشتاكي بصرف كات اما ياساي تشريق ندانا كو ملزم كان في كابراي رابط مصروفات دواتي و اواج تلكره وك ياسا ملزم ناكتن بلي اگر اوك بابكي واجب قرابتن بجد كره من الجنين بجد سر وجدانا ويك مين اكيد بجد باشا كاك نوزادي نظانم ديارا ويجي غازنده سر بي ياسا هرم كردستان هيا وبوچي القانون العراقي بشواكه وهرم كردستان بشواكه وبحث هندت كرو نهاجي ديتناوي حتى اك تمار كرن تشارجن تينا برداني و قلتنا كاك نوزاديه بلي امي اگر تويجي مدفد كورتيه تو بحثا اگر توي بكي بوما و هر واجي بحثا قالوا ما بحثا بابي ساماني بحثا ويكي كيركو هندك عمركي بتشي شيت كان يانجي بجن جنديدن اوا امشين بجن اگركي سركيه يانجي اكش اگرانا كود بتا دياترجه طرقه بله طبعا اگر امچین على اگرت جيك فبوني وطلاق بكين اگرت يعني يتجشتي هندا ناي نجمورتن بس ام راوستين سروان خالا سروان اگرا او يتجلك يتمهم وجلك تأثير اخو هي سر حالة طلاقه دام بحث انك حالة كين مثلا اكل وانا اختيارك انا درست يعني رخي ظلامي و رخي جنكي و اكا استعجال الاختيار بتاكرن طبعا هذا بتاكل الاسباب كو جدابون چه بيت هر ديسان التداخل الخارجي هيما تداخل خارجي يعني احتمالا چه برخي مالا ظلامي و ان رخي مالا جنكي و بيت ان برخي كسكي دي بيت نل بنا مالا بيت يعني تداخل جيانا و امورت و مصالحات الشخصي بتاكرن افش ايكل اجرا عندك جرى ايكل طرف الزواج تاثير اللي تاكرن وقالك جا مثلا مستوى ثقافي ومستوى اجتماعي قالك تاثير اخوها يسر جيك جدابونه چونكي وقتي اختيار تاكرن يا بما باشترا اف اختيار سر اساس مستوى بتاكرن كفاءتها بين ما بين جنو ظلامي مستوى قالك تشتكي مهمه برايومن في مساله دوري خوي هاي يعني احتمال كابرايك طبقك قالك هجار وجيانك الصاده بريفات بات وقت او تشيتن جنكك خازتن واف جنكال بنمالك يعني راقي وزنجين وان يعني بنمالك قالك مشهور بن اكيد يعني امزان نتيجه في زواج يعني از چن بجمتا نسبه نوتل صدي دبت اجري هندي كو صار يك ما بين وجن ظلامات شبيتن يعني كنتي امرجي كاريجري هي طبعا ايك الاسباب قالك المهم تمانا يعني عمري ظلامي وجنكيه چونكي بشر حتى كونجت عمره كي ابدرستي تفكير خو وجيانا خدا بكت والمستقبل خدا بكتن او ناجت حقيقه کا درست کا چوا ده جيانا کا درست وظلامه كي درست ظلام جنكه کا درست اختيار كتن ورد ما خللت هي راستي هم وك قانون هم وك دادگاه احتمالا ویگا و 8-15 سالی گلکی تهنا مار کردن محکمه حتی وقت قانونه هاتی دانان که 15 سالی بیت مار کردن دبیت حالت ضروره گلکی نادر هبن ویگا و هزارات خلکی ما المحکمه دیف اجراءات یاسایش تهنا مار کردن 8-15 سال گلک بسیار ما بین و گلک جی اگر بجن اگر بحثا اگر همیا بکن بابت ساعت جی تر ناکتن به هر حال زور سپاس بوان زانیاریان دست خوش بو آمده بونده ممنون گلک سپاس بینران زور سپاس بو مهمان ما برز جوتیار طارق زیباری ما پرورد و چندی داد گلمه بی و زور سپاس بو پیوندین هواجی برزان و زور سپاس بو پیشنگا کشمیر جی هیوی دارم افروکه جی مشیابت خسمت هوایم برز و خوشتی بی بکد بخاطر هوا حتی صبحید گانه ایک همیشه شاد بن